Sanibona ababukeli. Siyabuya futhi njalo nokukhumbuzana ngezinto eziphathene nokuganga ukuthi umphumela wazo awukho muhle. Ningakhohlwa ke babukeli ukuthi si-subscribe, si-like lapha, si-share futhi si-comment ngezinto zokuthi sakhe. Mina nje ngiyabonga kuba phambi kwenu. Ngiyathemba khona abazofunda kimi, akuwonke ozofunda kodwa lo ozofunda nesho ukuthi ngeke zilahlekelwe ilutho. Ngizofuna ukuveza something la. Ngizocela lento le nizwe kahle babukeli. Ngifuna kahle lento engasho ukuthi iyafana nenkabi noma umkabi, ngingasho njalo. Why ngisho njalo? Ngoba angithi inkabi umuntu kuthiwa hamba ubulala osamboti, sizokukhokhela imali. Then bekunikeza imali uhambe uyobulala umuntu. That's how we call inkabi ukuthi iyenza kanjani. So ke ngifuna ke mina ukubuya ukuthi nathi ezintweni esike sazenza khona into ebekanje. Angithi thina endaweni yasenselele besaziwa nje ukuthi uthayela nje, hayi kabi, siyawushaya futhi siyasatshwa. So kunale mndeni uthola ukuthi ayinayo umuntu wesilisa ngaphakathi noma ekhona mhlawumbe ongamelana nalabo bantu. Mhlawumbe lo muntu wesilisa okhona egcekeni bangaphezulu ngamandla kwakhe. So bese sidibana nento ecishe ithi mayiyeleke emkabini ukuthi mina ngagcina sengisho nje nakubangani bami ukuthi yabo njengamanje madoda sesizinkabi kahle kahle ukuthi noma singakaze sibulale kulawo makhesi afuna uqamba mangakaze ayikho nelilodwa sabulala kulona, but kodwa bekwenzeka kanje mhlawumbe sisithizeni efike ethi kunomuntu osendaweni ukuthi uyangihlukumeza, ngisacela ningilungiselele nimshaye noma nimphula unyawo noma nimphula ingalo. Awu uyabona ke bese esho ukuthi nayi imali ngizoninikeza imali engaka. And uyayibona la mali ilula ngoba isiphushela ezintweni vele thina siyifunayo every day. Challenge yokulwa nje into yethu sifuna nje ukushaya sivulele kwasana. So lo muntu vele ngoba ebesithuma ukuthi siyomshaya, hey yazi ukuthi kahle uyasinyusa ngamanye. Thina sesiyibona singamabhoza masizinkabi. Kahle ngifuna ukuyisho lento ngaze ngasho mina. Hayi sifike lo muntu besifika simbhaxe lo muntu simbhaxe mayinenkanelwa bekwazeka, but akaze kuphuma isidumbu ngabe ngiqamba manga ngizenza imuhle. Simshaya ngalendlela uthi mayinenkani ngoba phela konke wayevela ufike nje kuyena evumela yonke into oyenzayo. Khona wayengasazi nje ethi ngeke ngishaya abafana abancane kanje. Ekulwele lokho noma uthi nawo unento yakhe akaze ukuthi uyakwazi ukuyivikela ngayo. So besifika ke thina ngalowo mzuzu lo sifuthela induku ongangokuthi okunye kwakho ukuthi sasathola isibhamu kanjalo ngokuthi sithunywe kumuntu kanti uzothi usikhipha kabi siseduze vele kukhumbuleke thina isibhamu emzimbeni wami besingangeni klop. Uyathanda awuthandi kuprove kaningi lokho isibhamu singangeni. So vele kumbamba besimbamba sambamba sasithatha sabuya ngakithi sambhaxa mo asikho futhi emthethweni. Sambhaxa mo kunakuqala sisimshayisa ukuthi manje vele manje sicishe wasibulala phela mayisekhipha isibhamu vele sefuna ukusibulala. So abekwenzeka lento ihlukane ke kanjalo sihlale nje sihlalele kuzongena nje icall uthi walungise lo bani le ndaba uzosho. Esinye story nje kokunomama owayeyinyanga. Lo mama mayeyinyanga kunengxenye kunomfana wakhona engangimjwayele but wangena umngane wami wayazi igalelo lami lelokuhlupha nje ukuthi ngiyahlupha. So uyabona uma umfana ufuna ukuskima wayefuna kahle kahle ukuzongena kuthini ngokuthi ejwayela nathi nokuthi wayefuna ukwenza into enzele ukuthi noma yini eyenzakalayo sazi simjwayele uzothi mayinenkinga esithinte. Okay right. So lo mama lo khona umunye umndeni owayenenkinga nawo. Lapha kwakufanele siyobulala ke lapha. Ila kwakufanele siyobulala simoshe yonke into lapha kuloya muntu. So bakunalento okubanga kweindawo yebo yonke lento leyo. So ke wasethi lo mama ezakithi ke sicela wacela mina wacela lo mfana wakhe ukuthi awungicelela ubani lapha uma wenza umbono uba ngathi umjwayele. Anangempela efike engicele le ndoda lena ayihambe mina. Yafika ngitshena ethi mntodana siyahleba. Lo mama lo uyinyanga. So wayithi asiyobulala lapha. Uzosigeza yena amathunzi abantu. Esikhokhela imali. Esinikeza indawo futhi okuyofihla ikhanda. Sipholise lento ezobiyenzakalile kuze yena ebesitshena ukuthi kwenzakalani. Uyabo? So ayikho into yaba inkinga lapho. Sambuza usikhokhela malini. Wathi wedwa ngingakukhokhela imali engaka. Cha siba u2. Why ngithi sibe ba2? Angithi isibhamu lezi sonke sinaso ithole egameni yokutshontsha. So akusona sama ngikwazi ukwenza into yami ngedwa.
So kufanele ngithathe oyedwa wethu spam ukuze izophuma lezi bhamu. Uyadwa umuntu khona umuntu ozahlala kuyena masiyoganga siphuma ngoba siyoganga. So lalapho kwakufanele ngithathe oyedwa ngithi siyoshaya ikhanda manje. Kufanele sihambe siyontshontsha. Hayi nangempela ke. Bese ethi okay ngoba nibabili ngizokhipha u70,000. 70,000 nizokhatha phakathi 35. Lokho kuzokwenza ukuthi mina ngiphinde futhi ngininikeze imali ukuthi nisuke la. Wayenemoto egcekeni lo mama lo. Wathi ngizoninikeza imoto ezosuka nani la inihambe sinise la nifuna ukuyocasha khona ikhethe ukuthi ngicasha. Mina okwami ukuthi ngikhokhele leyo ndawo noma nginikeze imali nifike nikhokhe. Bese nibe lisebenzisa lo muthi la nikhona nibe nigeza. Hayi yonke idili ibe right kuvunyelana sihlele kahle. Sithi lo mama vele uyaziwa ke vele lapha entseni ukuthi nawo umuthi uyawusebenzisa. But bese ngakaze sifike into usebenzisa le wasekuphakameni. Asinankinga right yonke into right vele ispan sethu. But manje sekuyisipane seserious ukuthi lapha into esiyasiyoyenza lapha kwangekhona ukuyobulala umuntu wesilisa kwangekhona ukuyobulala umuntu omama noma ingane manje sasiyobulala intombazana nje ikhathaza ethi yena sifike sidubule senze sure ukuthi ifile. Hayi lo fike usuku siplane siqede sihambe siye khona siphathe isibhamu nalo ngihamba naye siphathe isibhamu sihambe siya khona. Lelo langa ilanga sasingabo 7 sifuna ukuthi sitsheniwe lapho ukuthi ngalezi ikhathi lezi zangabo 7 yilabo asebehlisi khona egcekeni baningi bomndeni lentombazana ayisuke ikhona isanda kubuya emsebenzini so ila kufanele sifike khona ngathi sibambe inkunzi sifike sishaye khona lapho sesithina sekuyiplan yethu manje okay kufanele siye lapha ngathi siyobamba inkunzi kungabe as if sisiqonde lentombazana vele bese mhlawumbe siyaphazamiseka bese sase sishana lentombazana yebo lonto le ayithi lo mjito engihamba naye hayi iplan right le siyahamba sibheke khona mfethu ngitshena ukuthi lapha yana kubekwe i-distance seseduze ukuthi sifike. Ongange ukuthi sasawudlula umuzi wokuqala sadlula wesibili wona ungowesithathu. Sathi siphakathi nendawo athi imizi oqala wesibili lo siyakona owesithathu. So sathi siphakathi nendawo sikulo muzi wesibili lo. Ayaqala lapho ke inkinga. Kwavele kwaphuma omunye ubaba owayeyingxenye yeforum. And waphuma antu uyasiyaziyo siyaganga. Vele ngoba sihamba la siyakuyazi ukuthi siyoganga akasafuni yena ukuthi siqhubeke lento esiyenza. Usiyasivimba semthamo ngoba le ndlela vele uma ungena la ayikho yokuphuma ufuna ubuye khona la. So uyabona obadlulela vele futhi siyakulo muzi lo ngitshela ngayo la kufanele sobulala khona lo nontombazana. So mase siyafika la evele ephume ngale. Evele jump ucingo. Ayisize ngesibhamu sithi heqa. Mase sithi heqa. Qala ze phezulu mangathi ngibona ngethuze limnyama. Wayenomzimba nje wayemnyama ngokwebala. Ayi vele sikhale emvele ngoba awayengasidubuli cha uqamba manga. Edubulo ba. Ngasikhathi eshaya vele nathi siya lapha siphethe ibhamu and lapha siya kahle lapha si-on ibhamu asadinga ukuyikhokha lapha sifuna ukuyoshaya vele. Hayi nathi la masibaleka la hayi buyisela uthunyana nathi emuva. Hayi emeke nayiqhubeka hayi vele sidle kakhulu. Asibange asingalelo langa sayi la. Asaqhubeki nala bese kuba nokwethuka kubantu bendawo ukuthi laba abafana balapha abatshotshayo kade bela and ngibavimbile ngingakho baze baqine nabo sebengidubula ikwaduma ukuthi nabe sesidubula umuntu wakwi-forum sekuthiwa mase thina sesistrong ngalendlela ukuthi sesifuna ukubulala abantu be-forum ukuze sivimbe lento ethina esiyenzayo yayibona manje la siyonakala khona isiyamoshela moya igama lethu ngelitrakeleka phansi ke lapho ayisifani hayi bese lo mama ayi laba basathukile ndodana ningayi inhlobo ayisihlale ke silindile hayi le mali sesizwe kahle le mali siyayifuna and siplane ukuthi masinikeze le mali siyegoli masihlale egoli uzosirentela iflat sidle lo muthi lo sesikhathi sifuna lo mpilo sifuna ukudla nje lo 70,000 umuntu eyihle imali yakhe ekhululeke and sesizwile ke egoli ukuthi vele kunana amantombazana hawo sikwampunzo edle mini vele hayi so ke manje uma ke lo mama lo esasimise kanjalo lo sise vele eshayiswa imoto lo kwakuthiwa fanele simbulale evele eshayiswa imoto ehamba nge-wheelchair so simbuza ukuthi simshaye yini enje evele no useyinja engenamazinyo evele esho kanje uright manje mayise kanje ngeke ningabe samenza lutho isilapho ke sesibona ukuthi hey yabona manje bese sijoyina omunye umkhakha ongange ukuthi besifuna futhi ukuthi siphinde simthole umuntu ozokhuluma ilanguage ka 70,000 noma ka 60,000 leyo mali bikhulumeka kahle ngoba once ukwenza le job 2 or 3 life change for mina ke nje mina umuntu obefuna impilo ishintshe ngizoyithola yonke into engiyifunayo ngizoba ibhoza hayi indaba yokudlala ngizoshintsha impilo yami ngizobuyisa isithunzi sami back
So ngiyasho ukuthi beyifika ke ikhari zokuthenga ukuthi no asihambeni senze lana but yagcina ingenzekanga ezimanje kodwa ukushaya cha hayi bekufika impela sikubhaxe ngampela sikuphula unyawo makufanele sikuphula unyawo nje la kuthiwa nje sihlumeze khona bese sihlumeze exact so uthola mhlawumbe lo madla mhlawumbe uzosinika 500 rand noma mhlawumbe 1000 sesothatha lo masayazi ukuthi sothenga amakesi Amstel mhlawumbe amathathu noma u4 mhlawumbe nogologoda siyaphuza siyayivala kanjalo siyahamba sebumnandini yabona nje ukushaya umuntu nje kanjalo so la nto le mangakutshena iqiniso umkabi lokho kahle sesiqala ukungena kubona kwase kusho khona ukuthi akwenzekanga noma mhlawumbe futhi ngisho ukuthi kube kwaphasa okukodwa sayithola le mali lo owesithumile wayezotshela abanye ukuthi no loya uyakwazi ukuyenza lento le hambani umsebenzisani yena baningi abantu umbukela lapha ekhaya abantu bebekulezi zinto zamatekisi ngoba thina abantu kwesikhathi bese sitshontsha imoto sitshontsha umuntu wetekisi wesquare angithi lezi moto ngamahisi bezi steering gear so ama osiyaya vele bazi steering gear gearbox bebengenelana angakuthi futhi nane engine ngathi bebengenelana ngikho sure so laba abantu bebesibona ukuthi sisharp besilanda imoto thina la ngafanele lande khona silande ngenkani kwesinye isikhathi thina mfethu ngizoyiveza lento kancane ngizoyithi nje kancane kungukuthi kunezinto engathandi ngizoyikhuluma manje ngizoyibopha uyabona thina imoto sigcine lebe sifuna singabe sisakwazi ukuyithola so indlela yokuyithola besikwazi besiyithatha emgwaqweni ihamba uzoyibuza ukuthi sithatha kanjani besiyithatha futhi kahle sihambe nayo kodwa soyithola ithi izobe sine dent noma khona into encane kodwa ezokwenzeka kuya ngomuntu lo ukuthi unesibili kangana thina besikhona umfana wakule ndawo engapha kuthiwa izibomatshali lo ke lo mfana beyinkabi kahle kahle ngasho njalo mina beyinkabi la mfana bekusegazini ukudubula umuntu ebulala bekuyinto enhle so masibamba imoto besihamba ngemoto yakhe so mhlawumbe isikhathi ngesebenzisa yakhe besithatha imoto samuwe siyitshontshe sithathe nje same day soyisebenzisa ngalolu langa lelo sindene sisayitshinga futhi asinandaba so ama clubs mina ngangakusabi ukubamba noma yini ngoba vele ID bengenayo during those days so ngivele ngisuke mina sisuka la uma sifuna ukuyibamba le moto besihamba ngemoto sebenzisa imoto eyi1 so besiyibuka ukuthi okay nayi le moto la besifike le moto lo mfana bi driver yimi nemengala efike athi engitshela ngomlo muntu yabona le moto ifike ihlale bumper 2 ma uyihlala bumper 2 uyithi qhezu ma uyithi qhezu uzovela uzothuka ezama ukubreak ngesikhathi ebreak uza kimi emshaya ngaleso sikhathi akumele la iwindini le moto vente ezokwenzeka yini izophuma ngakho sithola inedent izophuma ihambe yosakazeka lapha somewhere siyithole lapho yena emselele phansi yabo noma simfreezise la noma simshayise ngemuva besenza izinto eziningi masithatha imoto ihamba bese simshayisa ngemuva iguzu bese ngathi siyabreaka sime na uzoma ngithi naye emenza mhlawumbe umuntu uzocasula ukuthi hayi no ningishayisile nina mhlawumbe ufuna imoto yakhe ilungiseke uxoxela izinto ekanjalo kanti ngesikhathi uza kithi uzosinikeza ukhiye wemoto akazi yena uzosinikeza ukhiye wemoto etha sayithatha ukhiye siyangena phakathi emotweni uyangena lo uyayidrive ayikhuthi la mfana ukudrive imoto etshontshiwe wayibaleka ngempela wayengadlala sengiholandela yena owaziyo kuyimoto vele wayistripha khona ngapha komatshani ethatha amaphathi edayisela abantu mina ngihambe sengizokhangeza imali ukuthi wayengirobho noma engangirobho anganandaba so kulento besithi masithatha imoto kulaba abantu tekisi bakhona besizama ukuthi no bafethu ngisacela ukuthi ningenzele isipane sithi masifane kanje yabo omunye ucela simbheke mhlawumbe endaweni yokuthi emeetingini ucela simbheke besikwenza ke lokho kodwa le ukuthi kugcile kube inkaba ngifuna uqamba manga ngoba ngeke ngaba sesimeni sokuthi ngitshontshe inkomo ngeke ngasho ukuthi ngizoshiya inkomo ngayekiswa mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi ngiveze kancane ngike ngaba sesimeni sokuthi ngitshontshe inkomo ngize ngiyeka ngikusanga ukuthi ngangiboshwe noma ngizoboshwa ngayekiswa ukuthi ngangithi mangilele ngiyiphupha inkomo ngangayiphupha ngangiyibona ngilele kodwa ngivala amehlo ingigwaza ongakuthi ngisho sengwavulile ngangiyibona ngibaleka endlini kuze kube ngcono mase ngichayisa ugesi ila yayivele disappear khona ngabe ngisayibona so bengibuka ukuthi umuntu mombulele vele uyakhuluma ngoba beziba khona ikhathi lesigwazana khona kudlula umuntu umphefumulo womuntu ngihlaphe ngesandla sami bengibona into ebiyenzeka ngalezo insuku ngisanda ukuthi bekwenzana engangukuthi bengingekho right ngakho so sengiyabuthi ngeke ukubulala umuntu every day uzogcina into sengijwayela ayilazi ugcina manje sengasayenza into engijwa ngoba soyinkabi sefana uposition indawo ohlala kuyona sefanele ulimit indlela zakho akusafanele ube public mina ngiyakuthanda ukubukwa ngithi ngoba ngifuna ukubukela ukuthi
ngifuna ukuprove abantu abebengibukela phansi ukuthi no angikho phansi njengamanje mina sengiphezulu. So once ngajoyela lo mkhakha singeke ngisakhona ukuprove lokho. Nemali sengizoyidla kabuhlungu sefanele ngishintshe indawo because mina indawo for ukutshela iqiniso indawo eziningi mina ngiyazazi. Noma ngeke ngisho ukuthi ngihlala kodwa bengifika kuzona ngifike ngibe khona indawo eziningi mina ngiyazazi. Kwamanje ngiyazazi abona futhi la KZN ngikhona hayi ngiyakutshela zimbalo mhlawumbe zo 3 4 engathi angizazi. Noma ngeke ngikutshele in details okay uma ngithi nje mhlawumbe sesikhawu nje J1 noma J2 kodwa uma uthi esikhawu ngikutshela esikhawu ngiyakwazi ngangafika khona. Ngeke ngikutshele ngangafika eJ1 noma eJ2 so indaba bengize ngiyazi kanjalo. So umkabi umuntu wacishe wayakubona wajika eqinisweni. Namanje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ukubulala abantu yebo nathi noma bekukhona ukudlula komuntu emhlabeni kodwa bekuyinto esuka ingaplaniwe. So uyabona uma ubulala umuntu uplanile unembeza usungasekho ngempela. So ke nabo abantu abenza lo msebenzi indlela yabo yokuyiphilisa ke angeke ngisho njalo ngoba nohulumeni awekho amathuba okusebenza. Angifuni ukubagxeka but ngithi ku wrong akukho right. Lokho okwenzayo angisho ukuthi u wrong, u right with ngama reasons akhe but u wrong kodwa mina ngokwase South Africa ngoba umthetho South Africa uthi awuyithathele umthetho ngezandla. Nako bekuthiwa lo muntu ukuhlumeza ngana nona indlela yokusebenzisa umthetho udlala indima yawo uthathele umuntu umsuse endaweni la kufanele thebe khona ngoba shothi akadeserve ukuba khona ngoba uhlumeza abantu. Hayi ukuthi wena uthatha umphefumulo womuntu. Akekho umuntu omunye umuntu la emhlabeni. La emhlabeni kwaba intando abantu ababili ongowesifazane nowesilisa kwahlangana nomoya kaNkulunkulu phakathi ukuthi kube necreation yomuntu ekhona kwaphuma umuntu. So wena uma usuphuma emhlabeni uphuma uza kimi mina ngingakwazi sengifuna ukukuthatha njalo kanti ulethwe yimi kulomhlaba. So izinto ekanjalo ngiyakhuthaza ukuthi nje kuhlumeza abantu akusikubeke eceleni. So ukuganga mfethu kube kuningi kakhulu entweni zezimoto iyona into engakuthi nje angifuqamba manga akuyekisa ukuthi akunamali ngoba ukube mhlambe lo mqondo engawuthola sengiyekela ukugebenga ukuthi imoto yakhona ukuweliswa iye ngale kulamanje ngoMozambique wawuthola malini kwakushiwo laba 2 fortune 80,000 mhlambe lena ekubena price yakhona ungafika nayo injalo. So kodwa kufanele kube imoto esesimeni esiright for ukuthi iyasebenza. So kuyakaba nesigameko nathi la ukuthola ukuthi yabona la yaba yihlaya futhi at the same time yaba nobuhlungu okukhona kubantu walahlekelwa imoto. Siyaplana la sifuna ithezi. Leli thezi asilifuneli futhi ukuthi sifuna ukuyolidayisela umuntu noma sifuna ukuyogroova ngalo khona indawo ukuthi ise beach by beach ekwamsana. Sasinamantombazana sasiwajayela idayisa ngomzimba idayisa eBay but imakubo ayingwakamsana. So kufanele siwavakashele kuphi ebeach by beach vele la beach by beach siya ngoba sinemali. So inkinga imoto asinayo sifuna ukutshontsha imoto esizohamba ngayo. Le moto besihlala siyibona leli thezi leli every day silibona le thezi siyalibona le thezi hayi le thezi li right futhi singahamba ngalo yabo. Hayi la ngempela akusiplane kagcine kube ne-event ese beach by beach beziwa beach by beach bekubulawana siya ke khona nathi sifuna ukuyoveza kwasenseleni manje ukuthi hayi suka ehlala abafana bakuse kwamsana bazini abafana la samso bagqwalisele yabo. So sitshontsha le moto ke manje sitshontsela lokho ukuthi sihamba naso eMtuba kwamsana. Alright masifika kule moto sikhona isibhamu la sisiphethe isibhamu sokufrizisa umuntu kufanele ngoba umnazi wale moto unaso isibhamu siyamazi futhi akasho ukuthi kusasa ngesibhamu. So thina kodwa imoto siyidinga ukuthi esinikezile yona ukuthi usinikaza kanjani sekubonakala khona ukuthi kufanele kufa umuntu noma kufanele ngafi umuntu asena ndaba. Okay masifika la siyangena ke imoto bebengishilo imoto inalento ethi ugoqo lento iLM key iyakhanda ziba u2 khona evula isivalo khona eya ku-ignition. So sifika isivalo siyasivula siyavuleka siyangena ku-ignition ngoba before uqala ukuthi uyayidumisa kufanele kube ukuthi uthi iyakhanya in dashboard kuze mawuthi start uyazi ukuthi iyaduma. Thina ngokukhulu ukubhayiza noma ngokukhulu ukunganaki le moto sasifuna ukuyidumisela khona la egcekeni sisuke nawo ngamaphepha wavela eseduze nomgwaqo and ukubaleka kwayo kwakulula ngoba wawubaleka nje uphica umgwaqo vele usuhambe uphelile phansi kwama kusuyogela kulayini wesitimela ngakho into esophinde kuthola. So le moto masifika la mayithi lo phakathi ekhombisa ukuthi i-right ke manje asingene manje. So sengashaya start manje evale yabo. Hayi ke singene ke phakathi masingena la lo ongena ayifika la ethe idumisa imoto ethe faka igear ethe imoto
iye nathi lapha sibambele lapho ukuthi ivele icime imoto iqale phansi ayiphende eduze lapha ethi ayishafu ethi mayithi lo uthi imoto ayindawo imoto kunalokho imoto iyacima. Hayi manje ngaleso sikhathi yenza lonto lo phakathi le emotweni evele lo ufanele ukuthi imoto evele ibaleke ephuma ehamba lo la ngemuva lo useyaphuma lo uyaphuma futhi uyadubula uzodubula thina uyadubula futhi umuntu udubula wala mawindi ingala esayidini ushaka lama side angala. So akekho manje umuntu osefuna ukuphuma la sonke sesilele phansi kanje ngoba ukuphuma la vele uzodliwa inhlavu and siyabala ngoba lokho edubula siyamazi vele unesibhamu sesislayisha 9 yabo sithopha ngo9. So sesilele kanje so uyadubula lo ngemuva naye eveze kusho ukuthi ngesikhathi eveze ekhona ukuthi naye ebuyele emuva ebaleke ila sesiphuma khona masiphuma laba bethi asibaleke. Ngithi mina nenye insizwa ngoba sasiba u4 sothatha le moto ngithi mina nalenye insizwa eyayingemuva ngithi mlalela mfethu asambe siyithathe le moto manje straight verse siyiqalile lento asingene phansi imithathu sithatha naso isibhamu akasibheke. Hayi wena wayitshela ukuthi ngoba iqhumisa isibhamu siyasapha kanti thina lesikhathi siyaplana khahlela isivalo isikhathi ethi yadubula kwathi udubula umuntu vele inhlamvu ke nengangeni. So but akazi ifika ukuthi qonda kodwa wadubula so asazi ukuthi ukugejwa wakhe sasijetha umuthi safika sasafika sambamba ke eduze lapho masimbamba siyambuza futhi ukuthi wendoda why le moto yakhe ingasuki lapha uyifakeni awuzisusi yabo ayi lo mjito esho ukuthi hayi echaza ukuthi imoto yakhe kanti le moto la ngaphansi amasondeni angaphambili iboshiwe angazi ine chain ketanga elikhulu so angazi lo muntu wenze kanjani noma wadrillela inphansi wayifaka lento iketanga waselibopha ukuthi le moto makufala isuke la ingasuka until ezeyizwe ngoba sasuza ukuthi kanca sinokuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ishayisa ngaphansi yabo but leli ketanga semfake futhi la ngaphansi ngena lapha kathi qaqe leketanga waqaqa ngalokhiyele kwakulabo khiyele babanga around laba abavula sobela bejiki wayiqaqa walikhumula safaka igiyela phambili ophakathi babuya laba bebalekile wathi mayifaka igiyela phambili naye imoto iyahamba ngempela kwaye mase imtshente into lalela ke ngena lapha emotweni sihamba nawo sahamba la safika samtshinga emgwaqweni sazi kahle vele usizothola esibhamu sasisithathile sihamba naso kona imoto ihamba kanjalo ayiphindanga yatholakala. So ke kwase kungukuthi ke ngoba phela ngithi yonke njalo siyenza enseleni ngoba siyaziwa siyasatshwa. So ke wagcina kodwa umnikazi wayefind out ukuthi ithathwe yithini kwaba ukuthi ke ngayekeze ukuyosibopha uyazi vele mayizosibopha kuzokwenza la sizophuma ejele siphinde sizomhlukumeza. So wagcina kuyinto embambatheka ungakuthi saze samtholela imoto esitoleni car siyo replace le yakhe ukuthi njengoba sesimjwayele ngoba sebese siphuza naye sigcina sesijwayele naso ndoda nawe ziboneke uyishintshela injini ngendlela yakho yonke into wagcina ke seyithatha kwagcina futhi yonke into idlule nje kanjalo yaphela. So ke ugebengu bese kudloba kakhulu ngasho kanjalo mina nje usuku nosuku njengoba ubona emsebenzini kuthiwa bhala ngifanele ngibhale ngehour mangabhalanga no work no pay yiyo ke lento bese ngiyenza ukuthi no angenzanga lutho today I don't have nothing I have to do something to get something yabo. So bengenza kabuhlungu ngiyazi ukuthi baningi abantu engibaphula inhliziyo ngalento le baningi abantu abahlukumezekile mhlawumbe namhlanje abazohlala bengibona yebo noma abanye bezoshithanda ukuthi siyabonga ukuthi mhlawumbe uzowafika esigabeni sokuthi ushintshe abanye abazi bayathuka manje mangizovela la ngizokhuluma izinto ezithi mayifane nalezo ezif manje mhlawumbe ngithathela into engeyona ngiyenza into eba yiyona. So ke angikwazi ukukhuluma ngento bakhona abakwazi ngike ngikwenze abanye mhlawumbe bazovela la bazosho futhi uthanda siyakwazi mo siyakwazi but angisayena lo yamkhulekani wakudala lo wayebizwa ngomakhulu awehlumeza abantu nabantu engabona enhlizweni zabo nasempilweni zabo ukube namanje ngiyakwazi ukuzenzela ngiyangabe ngisho ukuthi cha ngicela ukuthi nje maye khona njengamanje ubukele noma esho ukuthi cha nami le ndoda engangahlumezeka ngidlulisa ukuxolisa okukhulu engengikwazi ukukhipha la kuze kubonakale but okuphuma emlonyeni wami okusuka enhlizweni nami nokusuka njalo mangilele noma ngihamba ukuthi ngelanga ngiyafisa ukuthi kwenzeke. Siyabonga kakhulu.